Ofane achomi eje mi bodu manye kemba Reeby News. Okay, achomi Victor Asibe. Okay. No ba ishpon bi ake wa ake problem ye. Okay. Shin tomo 5 months ago national security is bi ba bi ake o ishpon ake water lock ni. Wa me non ka ake no o ba nyo continue ni wo ma tunjien. No ji no ni wo ma tunjien no fitish ka almost 2 billion kese. Ke ma tunke ni bi ni aba kumone o. Okay, no one wo you mean bo mo tue ame babi o mo na me Kenya ke fine ba na enye ma. Ababi o mo na ba ke o ake ba ya ma tue. No you know what start gidigidi no ma tue ke fo shin. No ene na me ba me hanye notice aka member ala make ake o no kwa aka member shin like that was 4 months ago ni na so just ke national security ba around na ba survey around na me take on dan enele ame bale trukane. Banye bi nya oni na menye bi ama obi she obi o meni wo hishku ame dan ke mini ya no ake no ko ya no ama me ke wa no kwale no ni your grand. Okay, no obi e manchema spoon ya low estate bi manchema spoon ni wole manchema wo he manchema de ni di bi e manche ni na mo ji mini ji epe ni wo chole ni le efu ni leji ni you find afi enye no hishku maji enye no hishku hishku that was 10th January of this year. Of this year, 10th January of this year. Shina boy kumone nyenu yomoko alo manche kenye ba wi alo noko. Eke wo wi noko ake noni abana ba fe ne. Ewo one of the side no gini wona na ni akumo fe ya wona. Ake wi about compensation. Ake wo wi ku compensation ake wona keneke. Ake wo wi ku noko. Davi. You find out about born now, but me national security Jimmy. National security. Ofane. No onu side onu ake amemba Kini ba ishko nyena ke anole ake bi ene faani. Dabi nini mayema yu ake ni oba bi fe yenwe. Wo ke ya ne kengbe ejemele kenyumo ne. Ndomo bi shin bi egbe fen le je fan yenwe si ameke amemba na ba lebile no ni nke national security ko ipe ake o he ni amamotwe water ni na jeme na bana kumo shin le ake okole the whole place la bana pull down. Okay, no building and build or your permit here. Abo building permit. Building permit ni mbo na permit na main office ke ha permit no me mbe ni brand ya fe ne mini tema takele tempo plan our draw plan like plan fit na assign then I permit of an akoba machu no me ni chuoni na kan office ni ame ha permit ameli ake bi na esa na machu ye bi no le nye male ki wonu le won ye news e mi nye UTV ke he come ni ebale ake ababa ko Wednesday na no hani wo powo fa wona ni wo ba bi. Okay. Mo le bi ne makpa ne no ni na paper no ake o abana fe demolition e bi e. O no ni go no sanema ba ne wa kwa ni ke imbe. No ji no ni nke ba. Be ma ha bopo. Oh. So far as in life you all wala yele hope here. Okay, boy you are done.